Ghana. Akwa was cream. Sebejo. Se cream bejo. Anyway, yetim. I got a Ghana Meteorological Agency for Eddie Brain. Ghana Meteorological Agency, Mubutu Airport, and kind. And then I pay Omada Roman free any other. I can see any almost say we will be Siako. Now I pay Kwaku Badu Philip. Kwaku Badu Philip. And the crime of the Korean Philip Kwaku, and Kay also for Philip Kwaku. No, I Reverend Philip Kwaku, no, a colonial time is okay. And to be right now, Kwaku Badu Philip. And I pay on a meteorologist, Oko na Obuaye. And I pay Yansha, a senior photo on a brofo. Na wadaroma aja adu tech sinyopoku engineer and say ebonidin wo program na si o sinyopoku baby asoma me ko bia na din so se nti akwa bia ko chobi akoko we yakwa if you macho akoko din se osama akoko bi well let me just put it reading in English and then you can do the translation. I can't get to see Alisa. Yes, Computer Limited. 24-hour forecast for Ghana, valid from 6 a.m. Today. Summary. The country is expected to be mostly partly cloudy today with sunny intervals, especially to the coast, while isolated cases of rain is expected over part of the middle sector later in the day. Mist and fog patches are expected over the forest and mountainous areas and some portions of the coastline this morning. Now we quickly zoom into Koforidua and Accra, their specifics. And the Koforidua will be experiencing 60% of mist this morning, 25 degrees Celsius of weather temperature, partly cloudy this morning. And later in the day, midday thereabout, it will be experiencing 30 degrees Celsius of weather temperature, partly cloudy in the evening, and 25 degrees Celsius of weather temperature later in the evening. And Accra will experience partly cloudy conditions this morning, 25 degrees Celsius of weather temperature this morning, sunny intervals later in the afternoon, and around midday it will experience 30 degrees Celsius of weather temperature, partly cloudy in the evening, and 25 degrees Celsius later in the evening as the weather temperature. D-boy. Yo, anopema atiefo nyina akyem radio kron son achipo ba akosubiu se na wiem hye ene wiem bobrebe ko ene edue na empanyine di finkran ede betwa ye ka ebem enra ye ka se ene wiem ho no nso begugu ampa obi si ede aduru enya duru empanyine nim wiem anomuka che na ene anopa ni so no ni abema kire se awie yi no anase na due yi no bonu begina mu kakra anopa ya kono na fi wiano susu be nani sa no na fe mpoano honom no so no ye hwe kwan se wimu no enhyeda anya nodue bebre na mom ebegirigina so kakra na fe bono so atumi asi poano ne baabi a eye mepo ewo ene anopai no ani se upie na wo kwa na hwe fade abotumi akura ade afa ade akwesan se ewumu a ayirem anase ensuo ne awia no begirigina eye efa ne fa no na ama ewiem so hye no atumi agina ewo empoano ani emfinfin fam ho ade ko anopai ade amaye ewiem no ana ye kwakohwe eye enkran ana fi eye Koforidua esanze ho ana eben yen na udukodum ewo nkran no a eye anopai no ewiem hye anase eye kutukuku no ebegina eye aduonum no eye enum ana fi awia ne bobre ne kakra no enso beko aduasa na fi anwumrem hodom no sene eye ewiem be no ebegina eye aduonum no so enum ifi honum a na ede ni akire pue mantemu Koforidua eno no ana bo no begina eye aduasia pepepe na fi awia mu hodom no ebeko aduonum eye enum ana fi eye sene bo no begina mu eye pue mantemu ani awia mu hodom no ebegina eye aduasa na anwumre kwakoda no ye de eye aduonum enum ene ba koda ene adue enti se wonam eye ne ntwa so ekofa nkran ebeko Koforidua na se pue mantemu no a no atimi ahwe ho ye no afade betumi abo na de nyina atumi akonkan ede amonte nanu awia no ebegina so kakra ede amaye Erasi bebre yemfasa kese ma Alisa ya company limited Omada Roma ene wo paper wo curtains ose entungu fane nyina bra na yenwe yemfa nye kosua crate na no adan nam Ghana twada so ne yese pekosua crate ho aye den dabi yakopon cha de ne kropon ene kwapem yo ebibia ene bomodia ne friend number is 0244403090 ene penny edin komo 0244403090 ene penny edin komo
na omewe pepa no ema osika na ka na obe Zoom la so mefa nkotungu wotu sika se se de befa ema osika na so ebi aba abotom ene okwa am so factory na esi hoi ye toilet roll ye tissue ahodo aye de boa na Elisa ya company mama nke be de ni ene madaroma ye nya tissue take away ni indomie for na ye ntukwan comedy na da bi enye nyina wa ha unya yie na per round one bi we premani na the suit table so na awo no twe no mo twe aye prema fo aye uye wedding udam your office aba no abi na twe ho asia wotu ani wotu nsa na wate eno ane ne ye di edi dwuma wa ha bomade a na ma nsa kabi na no ada ne enim ye na brodua ne bodia yi ye so ane sa esa ya bremu papa ene Elisa ya bayi apebe ne twada so eno ase eto no fofofo moton kama na odi aye ohun ye owo ba nche adeja me for brochos dabi kwamso heya enene ewo yekokwamso dia na ye chana na kwame kisedu donko na odaroma na akra hene anopa otie ka yemoache umpom teden ya fi papa nanu nkoso ane bai na u yeso meme ogwan tin odaroma me saka egwan no na yeso yefa esepe ye ho anopa ana kwame kisedu donko ai kwamso di kro no ono ane kwape akra hene nana eno bisa wasi o me papa no me nana no sakodo masenti me nana no enye nchen enti mekwa hwe no se me pebre na me kona na ase na me ni kodi komo na hutedi ni afas nana afas nana anapai ye mo ache kwame ye jisi form penisi abodam frifie yo no ada okosi anan ewo kwape na himfie woni DJ Ziggy mo badwumade pa dwumason na mo bo no ya damase bebre boy mo amane yo eja enra anopa yekodu ho no ye kontem ye koye na afi na empanyini eba betena se nti ye di kan ekoye setup ni ade a yekodu ho no mo anche bia na empanyini betena se a okwapenhene enso enenem dom eba betena ye na oba ye no na eye ochame ye boa de tudwa se ye de ete asumdwe mu ara ana ye hu se empanyini abo apin yen nti mama kwaba ana efre osofu akufu ono so di akufu sa president sofu sense akufu fo ne hia anra no ane na ntama efre anra ho nyina ye akufu ahindie ntama mu fra ho no din no akufu ahindie nse wo mo a ehwe ye no ko Facebook ni ade on be hu ntama no ne ade obi oba e bia no na eja omode ono di sem ebetu dwa na no di sem no na ye maame Stella Wellington ono na Stella Penton ono dia no sem ebetu dwa se Kufu House on person mo dane ani kra na ye tourist attraction na omo hua abakwasem ene ade bia bomma se ne da no na kan ha se yehia se osuede for beba studio ha obeto tetenwom ne ade omo ye akurudu ne ade kiremu amanfrofo no mo aguru bia fre ne kiremu ansa na ohene be pia ba no omo de kiremu na se edi anim na fe bomma no fonton from se ne be sa na fa ase yayira enti mo aprede ye wa ku friend aprede mati aprede pen na me yo se di aprede dia agoro pa aprede no ye ende ne de bofo bi ko room no se omo di agoro no e wo room to sua no de ba enti aprede no ye ko fa na santima mu no wa na ye so dai be we enti o de ni komo e be enti ye mame e ka se wie no se mame twe amanfo adwen ko Facebook Okoman TV o ko Facebook Okoman Radio 97.1 obon say nsema wo kan nyina humfoni etwagu ho dendende wo say video ne friends etwim twemhwe to wo say twemhwe ifoni no na etwagu no bomadia na fo ani kire ho wo comment to ha ye be kan e de ama o text message 0551667755 and 0270191971 maza mango anti ye maame apenti ade tudwa se Kufu House no mobile na Kufu Heritage na fi obi atumi aba o ya abrewa po a na kokora po mbe system sense ebe meti standard na watumi afro akọ na akọhwe ejapade ne niema na Kufu etanase no ono eyeye na edu mu honom no na wo se munya sika omo betumi ede ayefoto ombofoto anti World Bank be to ho se ubia wo sa japade ni bia pese udi hu dwuma na tourist attraction center na manfo behwe no tro bibibra na enyi so hwe se ubetumi aya ampa omo tro koye no so Ghana sika omo saka no 800,000 Ghana cedis 800,000
ɛyɛ kanisika 8 billion 800,000 Ghana cedis musaka dwumadie no ɔmo de ba bi di na dwumadie na hiama animdifo ɔmetimi ahwɛ directors ne ɛyɛ mpanyin ɔmo betena ase ayɛ anumu ana yɛn teacher ochen your friend no buy say yeah can you my headmaster can you my headmaster no pay channel na imsase ni pom ti say okunafo who can mama aku e consider do am say enche kra na November 18th na e dey na share so ntana pay akra e mo ache umpom so e ti say ni nyina mu ni ma yakọ na ne onti enso no enti say ene hu kani mama aku ame mame na papa ke nyina mame enti ene so teacher Jenny friend say ono ye director edema eye dwumadie no nti ono no behwe atoto niam nyina eno achi no na wo mo de frɛ ye papa nana apnt na be chairman na otimi ahwe na de nyina tumi abetra gwam na be frɛ ye nwura ye Frank Awuku ono ye banker na ono yo nkrani a ne na sefi eye ono se batakarite no se ono no ene we for sign obeti kan so 8,000 dey won chain e say no o dey ayi proposal ko me supply bi abo na ensu a na ye approve a ono abeko hu no na confrata no komo and it is a friend of Jamingo ala o bonu mo apodu obeko come di komo Reverend George Opare honestly friends of my member and from one of professor ni AJ Wellington also a friend say o my member na Kofi professor Kofi Asare Opoku any intimu say professor Opoku na say no boko de Kofi intimi nchirara intimi e ba na opra na friend no that be say no prof na Opoku abeka ho bodini ye professor Dr. Asare Opoku ni asare ni nua ayi na di asare be di ako Opoku di Opoku ono de ayi Benson Opoku Benson wonu ko school yi si ni Opoku yi na asare kan di Opoku na na friend no ntiem se edini din se enti ono de minim so de Kofi na momo no or the Benson Opoku asare kan di ne ho minimarade but I stand to be corrected ye be friend no eba so na nya body kakaka na ye mama Stella W Appenting ono mama na Stella Wellington Appenting okay no what can it so no na ye mama yasewa mensa akufu blue no yasewa mensa na fi professor Nkunu Achia professor Nkunu Achia no say university o abakwasem ne ade a wa bin wo mu papa je number bibia wa bi wo papa on sha atade ase tuntum kokko wa bi wo papa ana iwie no ana ye maame former chief justice Sofia Akufu on no be ye swearing in no mu kantem say yo hey you be sikano ye krojen adwuma no ye be say Pentecost for prison dance kama abatumi akoso ye ma ye bibia ye ba kamo de aka Methodist yankoko bi de kawo Methodist besi na omunya hwe ya kawo de Methodist besi ne omunya hwe obi kura na atoka abeche omu a ye kwotwitwa ho sika so ye ntua ya abeka ekropon ha na ai car ba na no ai Ford no Ford road o ma register road na kura ne gum ene bia mpini dis na tua ka koyi Methodist phone first come so munisika because you are to connection 50 million na musu ayese ombehwe amadwuma no bibia atumi akoso nti yenhwe nim se enche bia Akufu Foundation mo heritage no ebe hyase a adwuma no betumi akonka papa na ka se yewura MC etumi eba na yewura MC wantumi ama medu na mo ni nam sini chairman hwe tourism so ewo ye mahono ni obetena ka se me ho ye na matamfo na bre no ohini ba Charles ono ene bejina no okasa ye papa eche se eba odumanko na bode ne nsrahwe ne ade no a ye obi ewo akwapema mu ha a o kire se nsuo ba kokora do esochi eye buti force nanso ye nya na kade na mu yewura ba yewura kom tuja yewura kom tuja papa yes ade okwasi Akufu wa kom tuja menel mo ni abamo so sisi am no ka sei o ma hwe force ni nyina ono kura kasa no fi ba kumu a oba be hwe ne ekoso nti oda yewura ase se yewura so ko jisika o be bo nti sika no ye ntretem ne bi nso wo ho no mo na eye Okapman municipal ni district nyina be hwe ama dwumadi atumi akwankan nti wie sa no na wo mo da ase
yɛda ase no ɛna ɔkyame ɛyɛ yɛboa nso bɛgyina mu ɛka sɛ nokwasɛm sɛ yɛkrakra fifi a yɛhia dɔm ana yɛtumi de abuman nti yɛwura nso hia dɔm na ɔde abuman nti obiara mmra ɛmɛka ho na yɛwura ne dɔm ne ma obu no atumi akɔnkan nti yɛde obi biara ase yɛwie ne yɛde akasɛm no pa ma yɛwura solar sɛ yɛwura solar nso naase yɛnua kwabena bɔɔ hene yɛwura solar nso so akasɛmu asuo ɛna ogyina hɔ no wɔda ase papapapapa bɛneɛ wɔda kwabena mpanyimfoɔ ase na wada yɛ mama sofa akufu na wada nase na wada akufu foundation for no cham yɛ bɔ ne friend ma fita mpacho ɔno a wada ɔmo ase papa nti wie no ɛna etwa mfoni a interview ba ko miensa bi a yɛde ababedu ha anɔpɛ na yɛtwɛn sɛ wɔbɛba na gya akwantum nsɛm lumba bɛka yɛ ka akwantum yanka na yɛde ho ɛnsɛ ania ɛde abrɛ enti ne yɛkɔɔ ɛnra ɛkɔhwɛ akufu foundation for wɔn sika kyenkyerenkye ɛde bɛboa ama akufu foundation atumi ayɛ kama no ɛna kora yɛde ho amane abɔ mpanyini no ɛbɛma mo mu no yɔ na yɛada mase bebree modeɛ moyɛ somakorɔ na mokɔ nso a mode amane ɛbɔ ɛbɛbɔe ɛma yɛkɔma tɔ yɛ mtana pɛ yɛbɛda ase na akyire no ɛm sɛ ɔnyɛ voices no bi ready na yɛmmɔ voices no baako mmienu bi na yɛntimi ɛmfa nto gu atitiriw ɛyɛ tourism papa no asɛm ɔkaeɛ ɛne nsɛm ahodoɔ a yɛ a ɛbaeɛ no mosaka bi na yɛmmɔ baako mmienu bi na yɛmfa na yɛwie bɛte asi na wobɔ nkrataa no mu no kwame nsɛm wɔ hɔ news ɛnɛ ɔno sɛ dɔme kwabɛnya mp ɔno abo sara adwo asafo ɛnɛ dɛ ɛne yɛka no to gya ɛna ɛyɛ speaker bɛka no asɛm sɛ ɔne ne bɛyɛ adwuma ana ɔne ne nyɛ adwuma wato mmara bi ana ɔnto mmara bi ɛwɔ sɛ ɔtɔ ɛnti ɛnɛ yi speaker ɛde ruling ne ho amanneɛbɔ asɛm no nyinaa kutu sie no ɛnɛ na speaker papa Aban honorable right and I'm going to say right honorable Aban come capital no otable group how yes obedi ni kwa and the Aban comes for smana bagwen na say ye ma me yesi wakopa che wo adwana anu anadwo say anu anadwo wo ye meeting ni na mani di echi na meeting ni ma mienu adwoa eko nana kufu ado yire ho say wosre yeyi ni pe na nim begu ase yini ni pe na nim eti ebe yi a ye wura yire enka bi ma no na mi wura so na mi wura ayo mu nyina ase ye wura dan botwe ono na o kam ne ma enti se adwo anko a on fa sedama ye wura dan kwa kubotwe ankanye sa de ankenne odu na na yire ho no kura no e kire se wankoto na na yire enti emayo na wo fie no mu nim eye adwasafo nti omo ye no kɔ yesi awe no na edoso sen dan no de no awe no mo ball no edoso sen dan no de ba me agore okroma pa arapai ensem bia ba ensem no nanado wadaro mayen koka me ka se bia obi okura se ni ba na bi se eti ase kwa me o ka kire MPP4 se MPP4 enya butare MP ma shebe jafo nya botare e ma kanu franta enwie ewe na NDC 137 there sebi omo represent Ghana for ma NDC 137 for no omo the petition trigger senja no omo nya Ghana for ma chese wahu obi na no kan se me de minti obia ebi ni o catch the say wa hey na bia programs for bad omo hawa ba abra technical for them ha but ma catch technical for so we dey munya botre na me ya me ya mamo na all free programs bend omunya nipa na you see it doesn't work like that Ghana for kasa I think say near NPP for ka say omukro 40 e ka catch omo te ye no sa na this for catch omo mate is it because omo do omo trigger a certain seizure ama me pa say yin nti ana na de so no e ye har na drisu majority leader and I catch majority leader say look we are going to trigger this very sensitive thing, impeachment process against the finance minister. He must leave. I'm quite on day. A friend is saying, oh, boy, when they say the minister in charge, what I say? Oh, yeah, a friend is saying, a friend is saying, government appointee of a sort, or yeah, minister of state. And also twice, so on your smart and say, minister of state, your minister, no, your minister of state, and the only deputies, you know. Wow. Again, oh, it's another.
catch on my fast. See a jump gun, yeah, fast. I come out. You can't get triggered. No, and I'm a judge. I'm address. And the appeal could be well, whatever it is. 80. For 80, 137 on Kamunya. Okay. 80 plus 137. Faka. Mami fanka one no pay ya na 80 137. Ya mono sisi ya. 80 80 plus 137. 137. Unyahi. 217. Unyahi. 217. Mo afe ye 275. But 275 not 217 frame near. 275. Ene de me konta na ba. I'm Ghana phone tie me 275. Na ma mente 217. 217 58. I mean 58. So I see a drop, even the percentage drop on this. The president shouldn't take this in for granted. Aja minjwa not just the president catch say apart from Konfuriata no yansani bia ni hono mo over to test. Say you know. Over champion before 18 against 137 say munya botari. E the Konfuriata kan no tumu na IMF no sabi yentimi kwana. Yeah. Opani sabi wato mu na sabi yo yentimi ko IMF na agore ne doso. O dey yen krase for ma. Na yekwa IMF for ma e yabai for we don't care. Yekwa IMF first no. Aye Konfuriata na dey ko ya na ono negotiate ma ya na. It's about time. It's about time. We take some of this is very sure. Look, campaigning is different from governance. Yeah. Nana, yes, no. Yeah. Campaign time with them. You had a chance to blame Mama for the last 4 years and almost 2 years in for Ukraine. The reality is staring at us. Please, no matter the propaganda. Enti sa 80 MPs so e end this for to am say omunyes adenana they are trying to save the face of the party. Yeah, they are trying to save the face of the party, and you shouldn't waste time on this. Eugene ayi what's the name of this MP? No, Eugene is son of presidency. Sumi Papa no. Yes. Yeah. Look what he's saying. We don't have to joke with this. We don't have to joke with this. Oh, Eugene Boache MP. Yeah. Look what he's saying. Yeah. What was any MPP, any NDC for and both sides, and yet, politicize it. We should politicize it. It's a unity call. Yeah, I know. Don't politicize it. Yeah. Nanado, don't bring politics into this. Don't bring politics into this. Bipiana Mbuapa Ade MPP NDC. We've gone beyond that. I say the member of parliament for Subin constituency in Kumasi, Eugene Boache Entry, who is part of some MPs from the majority side, calling on President Akufo-Addo to remove Konfuriata as finance minister. Now we are one for parliamentarian Emery Presino. And now Ajaka Ohi. Your friend say Nipano. Now General said, Papa Kasa no. Now say you Konfuriata Nkwana Sebi. Count to 20 years away. Kwan or Tisu Papa. And the IMF and World Bank they have to just say the debt ye kana kasa no mu nsembe ba betudwa. Yo. And this says our massage figures no. Kwa mo just say e die kwa na opebre dia says ye wanza na wako. Yes won ko ne Ghana force won ko de. On ko ne Konfuriata. Enti sabio na enti abusu afronti yes won ko. Papa de uni abusu uni adwuma. Okwa we bo. Ana ofa bufu kwa say enye mi bo fukura me ko. Ajaminjwa asemu brebi papa yi ewura dufo wa na busu for catch say ya bi papa sani ade ne ye no Ghana for yo he adodo wo bibidi asima tiemi yire no me anu asem enti papa oni yire oni ma oni classmate ana sika fa ne bank ho nti on tena wona IMF de kakaka me fa ne bank na wanya kwame no krom ni say oh brebi kwa United o kai chairman me friend Francois so Francois no makofona ba na bra champion na busu afa je crash empo twa na dos e jawo na ados dodo o da busu am ya wo enti so ye kwa United adwuma piu ya you afra busu ani eno Francois wo the gold e bakra so on your kwa United adwuma orenye open Konfuriata wada Roma e microphone to ho ke kan sam sabe ye de nim so abo so no bra kwame data bank ne ho company and then you do crowd so nya dwuma biom o retirement abetena free crowd bedidi eze ha ne se no Ghana for puso Ghana for do mani asi usu Ghana for sabe do bebe ya no nye o do bebe ya no enye obi ntie ka kire no
wabusu a penny or yet unia omame minim ninia ba crabo America one microbe nibi. Wow, eti openi unya bofra. Ne bad boy a friend Columbia University. Okay. A friend say America. Me openi me srew. Tinegana for kanase. Dana nado ase. Na chance nia eko no sebi. Dimpa. Unya. Nia Ghana for no way no sebi. Odo mas ko ba bi. Eno so nti ase. Aya wonu solution ba ko betumi aboa. It's the Ghana for no demonstration tinsu krom say kwana. Aya solution ba ko betumi aboa yura kan for yata no bi na wo yi. Onti na media no so eka. Cause dodo ni hia yen e ba beka. Na South Africa wo finance minister bi e fe na halala o se bibi sa. Na South Africa omo finance ministry no omo abusua ba ko South Africa omo no mo appoint. Na du ba bi no na emu aye den. Na abusua no frɛ halala ka jen say hala sifam. Oga so sifam omo yes say onsi. Na abusua na appoint finance minister no e call radio house radio stations. Na ka say mun ka bi enfama eye oman South Africa ana mo ka bi ana papa na sifam. Enti ba bi edu no timamufo no esu frɛ ye say ebi esi South Africa ama radio stations akama papa na sifam. Ana de wa wadwen say onti. Aja media mejiri say sika bebe say ebia ne bank data bank ne befa or percentage kwame data bank ne befa kwame enti bebre afa ho nyina ti say we am for open conference say e kom be go ana say we dey data ato we pension pay we dey data ato un say ye happy for fans ye baby say ni aka nyina obi amfa mra enti we na bi emuso aja $3 million kwame $3 million kwame na o 10% kura wo mu a billion $3 billion. Now over 10%. Now for bank. One year you may be out. 222 many ate. Na afe me dwendwene ma bebre ho. Me dwe okoma ho. Akwadwe Kiss Avenue ho. Anniversary bi ne o de say career me dwendwene enti ono no oda brebe no so no tora da aja ono onwe. Aja onwe. Wo de no wo da dwen ewie nyina no. One out of fuel. Internet dani ade ko internet ya odi research kakrai wa ana my committee la tansa ma mo wa na oye wa ade ma okuma meeting la me na make advert meeting asa me ba be ru ha wa na oye wa ade odi fuel na ko wa na drive uni driver uni security man e ba se ye botio sesi a uni obi obeka se director ma me fa me honye ono wo sorry anope yi no wa obekwa gym first wa odwin Ghana ho den wa kwa gym first Oria na say unia hode. Nyakopo aboa na hode kakra ba. Ghana fo anu nye wo. Kwame. Ghana fo do baabi ya no enye. O se omso om no wawie a. Kwame. Se dodo ancho se enu wawie. Na wan ti ase. Nipa ne bebre ya wo mu di ne abeni die ne kom ne ani bre ne yade ne ade no. Mese ponik no frata. National security fo no se mutie radio pa mo record. Mo fa man chense. Okuma radio ni station Ghana ha ye de ye sre no ye pa na chew ye potoposo no onti ase se obarima ebe ye bi ameni nyina obarima ebe ye bi ameni nyina na je boarding semra enye ne boarding su tumre ko a enye Ghana for so mo no wawie ane akwada kra be gina ha sabe wanya obeto ho akasem bia motia enye wo de fetete yenim so na obi sa papa abo fe jofu we incorporated ni ade yo bia kisosum ni ade wo mu a ojo me mane nkodu wa do na bia de ngu ase ene eko na kwamate ase ohuru ene yakoye hwan ne impeachment na afedie ase tintinti come nko ene hwe ne radio stage be na mitie mi modin ase ado we ne ho odo kana ado ho odo kotwa mansa na we ye wo ne ade enfata unse enfata madam me ti he kura kwa me ne back to pu say sorry free ye go aso a ye wo regime the comrade ni enti si den na oto man ne kodu enti je na se na ye ka se Ghana fo anu ne ade no nyina no onhwe bibi yi no anwum bi abrante bi boye emfimfie na natabiri o se o man panyi mes Ghana fo se wan ye omdo anu abo otio na natabiri nwum ewum enti ye ba se ye wura kan for ata no me se Ghana fo di so ba bia o man no nye me se aja mama example we kwame bibini tuni nua bibini ye wonti abra ye to na no nkoa no mu good engines mu ewo ayi castles na omo bre no mo jana ego mo nchen no ngu ensoye mu ne chains ahodo ne kom ne ade sebi obia kraja ese ne ho in terms say okwa ficha na
Ovos no mushira o meto no. David. Omko nya no modumi. No. Bebre. Kwa mama ye de nam so. Ebi wu kwan so. Ghana fo ene bibifu du ba bia ye ntia ase oni ba hu no e different. Yeah. Ampa. Na no list straps or who so on team no o se be da ase. Mo fo makonga. Yeah. Boris Johnson, you put up me that so because David Cameron, you want to can say baby your man person okon baby on person okon. Sorry we see. O ma pani enya mane nro mo form ni brekra meja won so kan say be ya si form ene bi free say Dr. Bamian so si form free economic management team no so kra as chairman on free so kra no mu no manim mo mane nu say baby adu no eja wonim ya kan na man fon ase ye nuanu ma wo hai ba ko se okoto oil o se oto oil no last week 850 and no ko 1,002 or the oil no a gallon ne buy empty or the to come fi Accra and want me anto obi ko credit say ko dia fi kropon akota de oto wie na fanse phone oto 1,000 owura market so oto de be owura be fodo be era na tum just what 200 ka ho ade a wato tua ka no ada say obetua bia ka wana say be ja to them obi obi ko to ade o say price ne bon o pay ya pe na ade ranka jense mpacho me be sisa price no okra obi 2 years way old price on ti just what the old they be an name ekono Ghana for say opani kinofrata on person be hu wanim ewo finance ministry ho wadi omu hamo IMF no IMF baby eduru no me ne wa na betie mi a akafo adwuma to ya na obobo na money ya enti hu say da be Ghana for ken na ka won so wa me ma say he enya musika na medi o ene kra do bi ka say wo so nye akatia wo so de voluntary service na fato ompo bi atwa de ka o do ompo bi ombetua de ka de fato na me nye katia me nye fato so de fato no mu fo bi ntwa de ka no nye mom ti ase o kwame on ti ase o on say aja wan ti ase enna de bia me ka no ni oche hene ye nana onti ye pa ne chow sebe we ngoye be isem ne nti Ghana fo nyina kasa se yensi yewura kanofori atafam no sebe ye nyina ye nkurase fo ana ye nyina ya be fo ana ye feel hit no ye tinne eko na Ghana fo nso ehu ne eko na ye kase owura na wo hwe sika boto no so no ase sika ne bi ni boto nim ebi wo muso no mfama yen so a odi abro enti mpanyinfo kire se wonti fam parliamentarians makumaku 80 asan krata we memorandum of understanding say yewura kanofori ata bebi a odi aduru de agya yeda wase enti bomodi ada na ti fam na yehunu se opanyi ba kwa ka se o yentwe IMF ye negotiation wi enti se yewura kanofori ata eni ho a Ghana ntumi nyo bi nsi nanem ani IMF enye negotiation enyi sika meboa ya na ye question na no and say what train we dey nearby $3 billion na woji 10% na wodi akogu ni bank wo na wasi fam na onya mfaso na Ghana ye yaboka na ye besre kwame ye besre se bedru ba bia ani braba o man no when nka MPP for ni NDC for every year na che say democracy no asete no kre for the first time anyway for the first time we say yes MPC no come be musika na mukabum they must 217 and 275 there anado okaso ba address 80 no 137 na nana we obi a me ka say onkwa na nyina odi aye public service ka mo jaze ye ma akwanya na ba se ne me ko no obehwe 180 no na uja 137 na nkamra shebedwafo mahunu 137 one anyway 217 enye asankweto ba na mesremu madaroma ye hwe nanka ma ko kase 18 na ba address be 137 na I don't think it's a fair thing anyway I just have said na nimbe go as ntin ke ma ntina kakra ho ono dwi enim go as ye no na nimbe be go as opacho anim go as ye ndie we opacho why empty ko se fi akwa opacho yeah so onwini ni pa ho o ko tena ho a wo se obaba ko me kwa metena ka se be family I understand what dey here enti ye bold say look me so me man ho hia me ntimi nya me ma obi ni ne ofam wa wom me kwa na etwa operation na na etisa saji enti ntimi me banta uban se wonso akoto ka ama no ordinary America ho kwa me what dey say wona ma wo to nwoma wo bo nwoma wo ko shopping no me ade e dey wa be hu abeg why do beg why are you coming to beg ajwa sa kukudura unye so do papa ne aposasafo amu musika mu bibidi
What's that you do Papa Sikai? So no can see one see class only classmate. Oh, Ukru class, yes, Ukru Ska. Koko do Krusikai. Only class. And I honorable in fruits I how. Once a honorable, always a honorable. David. Honorable that pay. Put me a doctor. It didn't ask okay. No doctor near we are. Ukodini Krusika. Ukodini Papa Sika. Aya, no, I just have one person. MPP for 2 about almost nipa 90,000. And I would job more. Etu kwan kokotena buruchi se oba eyarenti that no aye kan ajame kan se ba kan pass oyo oba tan bi ana ne baba ko ne ade uno obi adwuma ko no omu abusua oye no ma se oho anseba na eso nije adwuma ya to mi oba tan ti we die se mo se me nko amaboa me me ko me ma we kura de 2024 me kura me ma biu me ha me ho kura nko ye posters eno kura ye ka yes gracia na opa ji ne so of a prime of a prime dey atenase wow enti we dey 2024 me nkokora bio na eja kwa na ukọ kwame enti am dey me politician adamfo no me dey me nanfo no mo me kai adwasa fo pa yo city fm no buy the first attempt to buy kwame mo din nani ai se wo pe kwan no eja obi a pe kwan a ano brebre mo say kwame politician ene nyontofo wo ye me kire wase me kire time a wo years time kwame we saw them me we ya me catch us look what's the day my mouth references oh anyway entina aja sani ma nya we entina mi adwasafo ayi ema ewo parliament si ema parliamentarians no 2024 both MPP and NDC one bebre papa because bema bia o pass maka ekogina simpi so be challenge obeka se moto obama ma na mo hwe ni adwasafo aye wo jam ho ekwatena bureche me de me nkwa bureche bia me no mbetena ha no mo obema ema na ebegina mu se parliamentarian 2024 on be bre esa se ne nyina kasa se anka Ghana man yosem ne ade ene board e da so ne ade nka yemfa mama na esa se ma na wa bada ye ne ade na niema me ye minim ni wakasa che no a enne wase dan hu duabu ni be pa chew yemfa chopa ne ye den sabra ye hia wa ma brana ye hia no so ba be hwe on pesu aso ahwe on krofo wa ma oh na muse sabra ni kwa se ye ko pass bill bi ni ade adwa wa ma ye se disika kura bre o ayi ye MP na madoku a na wa wo peche obai regional minister Accra obai ye se de ba kura to ambulance mu ye de ba ku to ambulance mu pe eni ko gina ho ye ma papa nsa so Parkinson aka nsa na si da bi ye hwe ne ma no kwa si Christian ba clinic wo mu nro ni bi ye ma papa bi pe nsa no would ya wote wo wa onyare no wote wo wa ma afi na wodi mirika ba se den enso na to wie bokati ya na ehia de so nsuo no wa fa mresha wodem ba ko bi atu ni de koso ye afi de empanyin be kan woni mu a oso be pacho o pacho sen na ka binu ka adwa woni kan frata nyina ne mu monko say guy okay buzi ata monko monko also kwakwe some say Ghana no obi okopa chawa oni ye nya ko say also kwakwe wa pacho Okoman Kasa the way boss the president don't listen to advice that's why Okoman Kasa na dia betu say ohia na do onfo bia nya hwe onfo futu nya hwe ni opea na oye san say ne Ghana fo ka na mrase bedwafo a mu gina manipa wo Ghana kire say mu 217 say ma papa ne ko o say ye twemre nya IM ye nim say IM for tables e jeze man ko ana ye ye nka yan ma ye nim ne ko so ana ono kasa IM for beti ana Yura kanafuri ata nkwa na kasa. Ghana force won kwa wo be so tena na. O media minya first report bi no na minya nka okoye. Da. Tu kwa da watena. Aja okapini bia ni wono mu a. Okapini bia ni wono support se kanafuri ata ntrase for certain reasons. Yentimi ntra nka. Me media won ko. What me say wa check rado do. Me kwa me say nka bedu anopai na nado akasa. Nado na to kanafuri ata ndi Ghana for kan say wo budu aguna so onti ana. And Kwame, on this Ghana for negre. Already, president say, "As I read them because he for your meeting was mommy. Me more than any. Was more than any. Me money here. Mutu TV no, mutu radio no. Na TV radio. Also at time man. Eti negre radio.
Ni TV. Aja o se e go so 20. E ho adodode ni nti no. O se akwa se Idi Amin amamu. Ade ni nye na ne body girl o se masa everything is cool. Mama kan say nada for pa ni nua pa ene papa abofe. Papa na Roma tu nua ne fuchense. Ghana for ense mo kan ade be ya na bibia ni we si ni kwan a. Ofra djuma. Aja sabre evangelist friend na onya de obefa. So ni say oba be ka che say jama te say amount for can't see film. Anya de evangelist friend no. Obetwa mo Ghana for agu nanim ase ana. Je say twebo ni ba ko ba. Te say M24 county. Say Ghana 46 street so a eno no so e. Ansa na hwene na no na mempani na ma na ero ni emfo so. But ade ne edru nipa no edru ba bia ne obeye say na obeye bia de a kire say wono wawie no ebi ni o. Yeah. Kwa mwaje say wo do motoke enyina utwam so do hu obete enkrofo yi so hono enti on hwe ni oka motoke ne picture bia video obi send me lord kwa ye ngusu wie ensu oto na atacha wo so na ye V8 this speed wo so bam me hu ye ba yeah ana me kan say okolate yi wo ka na do ko e V8 we e bom mo se sia unya effect se sia o ono ne ka na to amene mu on tehwe ka no to amene mu se kinkin e ade o tehwe ka se no bi obi tie o opie no bi say eh se na one MPP na kasa sana ebusia enye ye Ghana no ye de MPP sana enti se enti be mo anim se mo san to abama ye ba me kan cha mo den ba kwa me ye ba me kan cha mo den me feel say majority minority nzukra no oma die Ghana bro minority no won what say mo bibia betimi ho that adam mo tira ho ama ne bro ansema ko ye sa senja ne impeachment asemi da mo dia tum mo gina mo na asida bia bi kan na fe dia ye omo ye nuanu mo omo ye nuanu wo he minority na obi ni obi classmate me na me ka ma asem ho no say they said ma school bi wo Ghana ye pa ma ministers a MPP ni and this school ni ye pa omo mu ni mo ho omo ye classmate omo atimi ko o waja me ko ye course ha o bo mo ame on ka bi ma ye ajo asafo ade ofo say aja anka ha ne ba bedu omo a hyase omo ni mo ade na mo trase ya ko recess ne ba ye ansana omo fa tum say enipa 80 yeso obi rezi dada say ye ma yura kanofurata ezifam omo anye antum enam ko ba ye asam nyina mo ko ba say omo nya ba beji atum nti omo ni mo omo ye nuanom omo ye classmate say abugina po ne jonjina po enye abusuan ba akum nti fanse abugina po sesi na asem bia ba jonjina po nka bi ma no obeka bi dia ma no kwame abono kuna permanent ni dunum ye he say ye betimi eni mpania kasa yewra Kofi Djuma managing director Edema Gihok omo ye nsa bibre takai ne ho ani adi wase ensa no mumpu ya toto so maso Kofi Djuma opa to no mbeko so anso atoso opa to opa nso agya ensa no mne kono munzu eja me ka se mi se madam fu bi o se o mu fie on be wu a one o mu jimi two on bodam se ne ma ko soro na ye ka ensa ho asem na o na o ye panyini a woda ano Bible proverb ka se measure sa quotation no o se eba akakeka mu a unim nyansa eya nkasa pi eba akakeka mu measure quotation ka se opa che se on na ye nsa no ene ya toto niama so ena mo complain no just ya to so ne o kina kra surprise change o sa to so ento he na se ensa no untimi nto a ensuo ne bonyede no munsu kwa no so aka bone aja ono to aka bone ne se wiase ayedin bibia bo kosoro enra na me pon fia na se empane fon tutu fon enra na me fia no ameko ena obi fro obi o se se anante kra ya atosi o se nante kra ho atoso enti nante ya toso a na ensa a nipa de beji na ni so ka se omo uboto so na omo ntimi nto a omo kono ensuo de ento so ye ensuo ni kra bi wo yenfa aja ensuo na o ka se yen kono musuo no yen kono pra river pra yen kono mu desu madafo pa no ana se aja sisi an ensuo ne yen kono no pra ana desu Gihok football Instagram hotel no mo da nti adam hotel kra ne staff no be 2 times me no rapport me call Gihok ayi in that area ayi any farmer Canadian me e on that area can of connection etimi papa no me trust my friend but I'm the line off aja unya na bisa ne se ensuo na mu ne yen kono pra ana desu ana yen kono eye ne chamfan na yen ahye ne be no
Amechiremu when I go can say abefo ne ngrase forma na na tie ni opanyika tie nkonu musuo na na wa fichire nsuo no nye opanyi maso Kofi dwuma nsamra bio nsamra bio na do tuba kokuma se chire nso tubi na Kofi dwuma tu kan se fa here tu David mpanyi fo no de omo ye naja wo ma na omo ye na mo fra na ni abre e mo fra no tumi nkasente ne ne de be ye osebo eti ye wura maso Kofi dwuma se obato nsa so okay to so e una mo to bibia omo to bibia so ena no bi ka che me se me fra na nante okura ho ato so no nante ato so enti be do mo de ballad boss ba be si wo e be ka che mo se ballad boss so yita moto so ya ba ko ya mamo enyi na make ebe du ho no mo ebe du ho na Ghana for na du ba bia na yira fie ho ntia se ensa epiteshi eni ni nuanom se mato so muntimi nto a monko no munsio ensio no so enye papa achimfo na omnu bremu na wan fa sese ya enra ye call PC press before hon ko bunsio bisaziki omo the price for abo price new price and abo ensio na ye wura Kofi dwuma se ye nko no no wonko omna PC press before center hon mehwe ya to so sika no wo here de kwakoto sika no e wo here de kwakoto sese ya sa share water park no e ka ko 15 Ghana the area Kofi dwuma o de so ya ban adwuma aye mutumi agisika no ana e ba na de tua mo honka to de obenya ne obedi obenya ne obehye obenya ne obenom the ordinary person na ka je say ya to so ane kwa na wono mo nsa ne bi menum coke o si jana no msuo wontimi nto ajana no msuo anya nsuo nkwa na mani partner ase anya nsuo nkwa na mani partner Adolfred Labreso German war no o say opposing nsuo nyina the Germans were living by Coca-Cola. Many advertisement, but they were living by it. And those economy and such insurance and then ever insurance in say, insurance in say or Ghana. Insurance never power Ghana in Primpri. Insure can say Nimunan, and Munia and a champagne, and Famuya. You would see a young son and quantum. I say, that no one saying a demonstration quality. Well, producing Sansaka Jesse, Yan San Gonumusio. Minya Kokonum. As a man of Uncle catcher and saying, Utie Okoman 97.1, just about 20 minutes after 9. And this is Okoman Kasa. My name is Kofi Ansong Baffuor, KB, ably supported by Listo Kwame Ohene Dako. Safana Kwame, some of Roman Kazon Gobi. I don't about Sabacote. I was I told Nina Brody. Oshe, some catches obeying birthday. November, yeah, 80. And I'm going to crowd here like old woman. Madame Fubiwa, sorry, Oba Honum, Neba Penny Pie seamstress. Opama de niba ewura niba panyi pa asa na ye adwuma bank ne afuafo kakra na e ka ho no na yire omanyi na mrante te ho o de kra ka yen chena kete umienu ne fanfa nipa 2 na onye omunye senior ministers ne fama ye adwene ben ya papa ne mpanyifo ekekan adwene ben ya adwene no o se de bia me ka se me job ka se bi kire ne nanfofo bra how to no se adwene ni panyin kwantim adwene panyin kwantim anka adwene wo panyin kwantim a o chekere man na man nkoyie na mpanyifo 80 aba ana wo ma 80 aba ona se ye panyin onye ne mayi na da so te wo se oni obi nko kasa nwie o kasa wie ansa na obi so be kasa ensa ma to so muntimi ento a monko no munsuo mi wa ensuo isu no ma to consignment da sensuo no na panyin osafo afo etaye consignment da say be de o kai me yama shim yana say asofo ekoye say e be de nya consignment bi omko za no koye omko nya na ontene na aba na mo aka cha asofo no wasi we nya mpa bo asem we nya mpa bo asem senior minister etaye oye de ho no mo hwehwe se nia Britain fo ne ade e bi resign omo afia mo pem resign ne ade enti ye de ha de yehu ana asem be no ene ba eja anopa mi ba ka me fa se eja jesia no ono oba no e ba ju bibi kakra oba na tran na so e ba ju bibi kakra o niema nyina aginesem niema nya enko yie ye ba srem panyini masa ne ma she dodo ne ma she too much and I can Ghana has it here
mprimprint ya kwaka no bi aka kyerɛw and you are making the government unpopular. We are making the government unpopular. The government nakasa and making himself or your Obama himself or your bar herself unpopular. Anya what do I say? And ye best penny for to near nyina ye. Ma hu say joke TikTok ade biaba say ewura kanforata say oni edi agro. Say agro no ni edi so agro bi won mani pa fon. Agro bi mani pa fon. Agro bi ti say ampa say was say TikTok no oni Ghana fo di agro oso ya hwe. Sa agro we mani pa fon. Agro e ma kom di nipa. TikTok biaba. Ai. That's the day. Say kanforata say on agro no ni Ghana fo di. I'm praying with you. You're praying with which people? Agro mani pe wu. Agro nipa nyesika enfanto prepaid agro ensan ya to so yese yentimi nto ansan enkoto nsuo nom na nsuo no so asai na nsuo nya edigi na se oni edi agro agro bisa de ya san ho no enti omutie ye na omutie na ebedu awia na anwumre no ya te bibi afa yewura kanoforiata yese obi enko wa obi wu enti ono ahwe na se Ghana fo na yewia won kasa ma onsa so ma resign aka kokora ne hu se papa ho na nka obeboa pa asa kwa me kwani hu se what I say hu hia ye kra ka example bio ade na kwa so nko na de na ken wa bo bra pa na last minute ufi data bank abetina ha na ba sa magana fo be gu ani ma se asa record me de menti ase kwa me ai eno ase dun keti anso so ahwere gina se chairman of one of elder oye den obitu no enti eno launch the campaign enti ye behwe ni abo voice ni mukakra ni atie na mbisa se na mumie no ti wona mu adwuma yi kwa mnipa ho bitie se ko bi nyame atumi o elder enka na yete sipent Christopher nya politics but I sit here me call conference bi kakra bi wo area bi Pentecost for any maybe an kwasem yembo abaso elder need to be den need to be den papa is say asoli nyina rally behind no and one more ewo NDC mo ye Pentecost for nyina so rally behind elder I think it is also better president president for omo ten yo money nya politics omo sha ase omo yo money nya politics o Ghana ha a Christopher Methodist Pentecost iti mensa o Methodist ni papa yi ba ko yo Remensi kuma odobe mbrakwa yi pisi appeal for it o Methodist ni ya asabi o Methodist ni omo de omo yo money mpa na aja baby okuna kudu no yenya mo mienu na yen hwa de yenya mo mienu no nyina no mo hwa because omo nyina enimu de eba amanyosemu a yewura Johnson na sedun katia oyobi a wonimu de ewo amanyosemu ena yewura ofusu ampofo brasa me photo okrefo yakonta ono so enimu de ewo amanyosemu na mo ade ba ko amani aso mo general ba ko ne se menti se omu di omo atem menti se wodo aso to fema menti se yewura se dun katia edi atem na menti se yewura osampo so edi atem omo nya pen kakra na no ada se na se du ka se kukudro na wezu u shebeta kare ni tai je mara eze kukudro for era bi tie campaign launch ni bi na empanifo ye ho adwuma na ye be but answer na kwa me yemfa we emfam yenti ensema e mame Stella Valentina Pentin okadefa shia na onomashia no eho ene se mre bi atwam na be 2018 mu ho ni yesusu ho se odan yesiwe a yen na fi ho no ehia se ewo history bebre dan nan kasa ni architecture ne bibiara eni onipa na odwe hu no si no esese ye pagya ono no kwan a ye befa so pagya ono no ebe ye se ye de be ye a tourism home, a heritage home. Di start the home to 12 bebre nipa bebre na waka won ti bo mu won ade ne bai ene ye dia besi sabi nipa ni bi nso afim ti mre nyina no ye ka sansemi ya ne ye kai wo
na ne titiri ne Asare HFC Dr. Asare nti me ba o man na ya launch wie no the whole idea ni say e ba be ye bribi e be gina ho de ama our heritage na wo good heritage a wo mfere wani je ho wo ka ho asem wo frefre emma wo confidence ti ye build such a unit ha na boa ama nchirima ehu say wo fi baby pa wo fi nana kwasi akufu a anonsia owo apem wo frɛ no si the Iron Man pese wo dan no fa benkuma esan to mi gina senia egina nti ye be form ye de yan adwen ba ne kesi ye be form a heritage foundation until 2019 no and na ye register and na edidi ma be du sabri ye nenim defu bebre na edwen yi hu se ne be ya dwumedi a ye be ye no ye nye ye mpese ye keke esese ye bribia researchers efi baby ba be sua bribi ye heritage no ye man kasa ye fi asififie what won ho ase a na wode be call baby fonton from nana chia me ka ho asem no eno so be boa ye ama ye hu se ye fi baby asaw bi wo ho na saasaw no ye nyia mu menyira asaw bebre wo ho a ayira nti na che se ye heritage home ya na ne menyina na tembia no na ye sang ye revive na ye kuremara enunti miritia mui it is a World Bank so rema facility grants TIS ano yesusu hu say exercise yanso yen try na ehwe say ye benya bribi kakra na ye de abe siesie fie ho se ne be ya ho ba steps bebre wo ho enya nye disability friendly disability na nye obi anenan just a mere one nkokora ne ayarefo ye nyina ye betumi a benefit ye benya beautiful washrooms ni ade nti wo ba fie ho a uje wa ho me say ma ba fie ma ba ekufufi enunti ye application nyame ye yen adom na wo maayi wo ngamayi a ye de ba be yesa enuma ebi if say sika no enye bibi e ba be so ni ma ye pese ye ni na so e be so ti me fan say bi a be say 800,000 Ghana cedis ye de ba be yesa enuma board members game hono next say yes start in interview say time da sika no na esese ye ba ye betu din de kirew ene ye nuanu maka na ye nyina ye de adwene ko na fe ye be start project nti ya be ye ne board members ne bai say ye go ba be kirew na ye wo ha wo say mpanyimfu bi a Warbuana ye develop a tourism hub away from na wonga what the project by architects ewo Steve no won moani ade obia aboama abedu pempemsi enunti ye wie no ana ye wie na ye pese ye be ansa na ye be kasa wie no na chiame wo mpato ye pese ye nana osi ade yo ye be wie no no ne ye patron life patron
Okoman Radio. Enti ensema ma wo share ni bi na mame Stella Pentin na odituga. Enti ye ensema tourism papa na so kan na mze honorable Oheneba edituga ne hwe no so. Ene dey yetumi e de ensesi yebo e ka se ye tourist site a ewo ekuapem ha no. Ifi ase e develop on kakra. Ebra ye bo se ade yodin se wo pese o ye patron no. Na meteo me se onyame ni madepa e no de amakuapem ha. Isan se ase ade yo e bae no. Eniyama bebre ye tourist potential sites e wo krom ha bebre e wo kuapema. Enso na yenim nana esomai me abigina ye me na me ye tourism chairperson e wo kuapem north. O ma ye ko chin su nyina e ma ye niyama ese fata ne ye no ngoma ese pa e na be Kofi Foundation e panyimfo so ntima ye de ba betu a enim ya na etumi aboa okuapem ai. Se ye ka tourism etimi ma ye nsika esene revenue a ye je wo market ba esane se na ye nim nti na ya to ne jeje no o se ade okuapem ai eda wase yi esane se adwene pa o ba ya enam Kofi Foundation Heritage Foundation for so edi aba be che no omo apie ye ni na nkanya me ne wo se me ba ha o se MC Ankasa ne ba na me wo Adum Falls, Adum Waterfalls, Obosomase. Kasepa, Esose Boti Falls. But now you need a 2-in-1. Now, a son said, or see a dear your buyer, and now the Kofi Foundation for so, or what boy gentino. The animal baby are picking now one after the other. Now, and check. I see a baby out there saying, Sadi Musudi. Now, the Beman P. I mean, we are see a funny name, we say, Ampa, and your papa. Etiwu na onyame mmre na ye mmrepa na mmre sei na se fatal se won fa won be make up mind na ode wa ba man Eye Okoman Radio. Oheneba Charles ono so ono ye assembly member wem so Obosomase na bibi na tourism chairman committee chairman ono so the way atuga enti utum say tourism the ade se de ani ko where near all Kenya tourism site you can say a super table for the same any ko na ewe kwan and e akudai majeyu and them say uyen so be kwa himfi na and then dialo ofree nyambe chere na ono so eba na ekohwe eno so we do wi amia metia chacha mu na yakwa ma bia kam entie asida era kwamra bo hene solar so editu gua no ya aye na nije wo mu kra na se obi biara atoto no ho ase ye tuma ka ye ho abom ye abesua mu se fefefe oda obi biara ase se sa no wa ye na ala ni se amanyo ya resese ni ama okapman akonanyim na Ghana man epeja osro biara se wo gwe ni pun ato bibi biara ebema okapman akoso biara osro biara wo gwe ni pun ato on famra ye tuma ko kwa ka odo obi biara ase Eye Okoman Radio. Era karabo hene do na friend solar ene na ojino kwa pe hene na mu na wode aseda atuga kwa na eja eno no ba ko mi nya eja ehunze bi wono ma hunze da bi osman ya wo se ye hwe ano ne aso yi asem bi wono ma ejino wura aha nte ne de ache meboti zi kura bi dia dance to nyampia ati se zi ke gbe fun no anyway this is about homody this is about homody 24 minutes abono do na kwa me pere etna se kwa me enen same wo kroma no ni nyina knofrata ko kroma aja mahu picture bi na ma screenshot me say me sabe to me aka ese nearby no a 7-day national prayer and fasting on the Galamsey menace and on omude aba na ohwe presidents of Penyiwa Assemblies of God Duncan William yan papa Duncan Action Chapel and I feel Lighthouse and Assemblies of God for the picture by Assemblies of God emude yenra
Professor from Paul. That's only hope. Say in the on the picture. Papa say 71 gram. I'm the papa from Paul Maso and a buy. Until we obi also ba ni din ho na soro wo musu din. Oh, na soro e man say. O say. From Paul Maso dey na to say. From Paul Maso dey no GPCC. Be Ghana Pentecostal Christian Council. What I did 71 gram na say okutem. Nti okoje ma henfo. Ghana Pentecostal na okoje amomi. And nti assemblies for kan okoje amomi. I'm no near Pentecostal for na pay say ye kase General Superintendent for Assemblies of God there. No, Dr. Stephen Yusum Wengam. Me hu ye. Na nti no omo de we no omo say ban say ye crusade ni sa no fasting no e be hye fam because ne omo church no dey me hu ne omo kwa omo pese omo kire. So bia pese ye no na asori mo na. Say obi na ye at work in that to. Ye be bibbi mu. Aja no kwasem 7 days fasting ni pe go hey. Emu for 3 grand to me ye. Dry fasting part. You can say baby I do dry fasting between yama can I say the menace na to. 97.1 FM is rocking. We are blazing. Okoman Radio. Yo, me just so me go back to my pa. O bo my captain not. I'm sure baby to my pa o bo. Okoman Radio. Okoman Radio. Yeah, for my pastor, to my pa or area boy or my Ghana. Any of my thing na yesterday na go on shop na my pa. Anasame, sorry, come for you be a man. Woman can be come for. Anasame, sorry, come for you be a man. Woman can be come for. Okoman Radio. Asante from coming to me. Some do got I really. One me at one. Oceania, yo. At bump the J. At one pizza and a box of friend. I can't go on a night. When I do your saying, it's so easy for Ghana. I'm out in Ghana, Franca, so it's not in a brain. Oceania, yeah. Or some very me. One year, can't wonder. Okoman Radio. Okoman Radio. I think you be done by watch your mind this shame. I snap my real piapa. I don't want to go on. We are in your tomb, Brandy. You are going to be a kind of Okoman Radio. You are pussy. I don't mind what the embrace him. What you are with some of them. I get a gun, you'll be. Oh my God, I jump down. Okoman Radio 97.1. Boss, I'm a Okoman Radio. Okoman Radio 97.1. Okoman Radio.
bit no mayachi. Yamayachi napa. Amayamaya ye. Yamakana ye. Okoman Radio. It's I come. Such a woman and but to fight my brand. I take a boss name. I am better man. I'm on Jana and you have to watch him. Okoman Radio. And you're not jumping. I am so halfway. I smell my real I ain't come for you. I don't know this. I don't want one some way. At one halfway. I'm not one but say Okoman Radio. Okoman Radio. All right, beautiful music from Nana and Pim Dako. Nana George Dako, or say Eddie Kanfo, I would say very fantastic music. I'm here lyrics now. Yeah. Fred Bretu Diana Achia Brady. No, I fry you could for more they could board to it was a camera. Not a cat, baby. I come back with 77. When you know, I mean, who's on Nankasa no born you know of Frefre, Bansman and winning ball across Ghana. No, maybe I wouldn't boy. Because one time no man about was in the drama or sitting in Sebu and I send a PUP. No, see Charlie Debbie. Mumpire dear now, when I met drums in Mammy. It's on all Frefre and California, Dina, you know, which one in Ningum power the two on Muna, a Casa home. Said I made the Donzi call, Nephew. I'm going to change if you want more. We are a trouble until Koya Niger. Say, Nana is that couldn't feel me. I said to me, Choba competition be now, tasty, now tasty. And now tasty as there be. Mama San start to be say, I taste there for many so. Me no more 5 be say, and you be 2 weeks be a program, not 100 cities over register. Nibi Chamo Kumaya neighbor, you church won't quietness, animal, and say, Hana, one. Now, Madame, question to baby, and only does the EPO. They say, no, does our friend Broma, no, does your friend Broma, say, who to know it here, does he? What about the boy, baby, more? The boy, I'm better than Jeffrey Akobeko from here. Who is that? Wait, sit in the body, Teno. Say, why necklace am I come on? Over 20,000 years. If I want, yeah, was there. A man, the Oba, was a donzi, save you. Or ho the all one become Grumani count. Grumani someone pay for where's move free a chair. Africa. Because they don't do the train, in Africa, Yajina and Cranka, and I can't at the Ecosi station. And I nanti Pentecost while I'm churching the Crumani idea. So be about 5. What's my peer free? I didn't change the dozy crum. Anyway, that should be I'm sure. Me could be more quiet. Also, down there, Mr. Down there, no, my counter, minimal equipment, a sort of, but I'm in fair Musai. In fair Musai. Oh, yeah. Coercion. Papa, maybe I'm quite answer. It's in Premier. Back on. It's in Palace. But how, Mr. Horno. From Monochrome How. Sir, what do you call Monochrome? Now, no, some question. My mom and Okoman Kasa na Miss some refi. I tell you, but na kochana na. Never me fi krum ha. And I worry do my court now, but na Kasa me phone so I say refi. Cause we be question. Who fi be? Hey, what is no refi. Enti Kwame. And I said we can launch campaign. Na me be say odi we no. Etwam na ewia de we no. No aketchi. Enti ye wura se dun ketia ne campaign launch no ye be bo ema mo ate. Na emom no ye se obrane wo hoye no na we de e kire. Ne sa nti wo ma so ya sene anopai ya betena ha no mo dwagum de mamo ebi ene Blessing and Greatness Ventures ebusuafo ogopiem e Blessing and Greatness Ventures omo wo abotachi ekuapem ombe eye gas filling station ho no no kwasema ewo mu se ope eye TNG made in Ghana quality corner mode afi plywood and
enketewa ne akɛseɛ nyinaa kwa wobɛnya bi hɔ no mo talent men and talent chemicals ne nyinaa no ebi hɔ no mo afei bathroom accessories glass doors ne nyinaa no kwa wobɛnya bi hɔ no mo plumbing materials kyɛ sɛ adorobɛn a yɛde twe nsuo ɛde kɔ fie ne adeɛ ne nyinaa no wobɛnya bi wɔ aseɛ hɔ no mo pop water tanks afei nkanea ho nneɛma nyinaa ne yɛde sɔ ne yɛde dum no nyinaa wobɛnya bi hɔ no mo ɛno akyi paint ahodoɔ nyinaa paint bia se ope washable acrylic paint and kwa benye bi ho no blessing and greatness ventures BNG awa abotachi ekuyapem betumi afrem panyini e 0244 50 7310 0244 50 7310 and after 0206 670 009 blessing and greatness ventures was at the pa and a ton of jomachi akwan e wo abota achi anapei se nyina tumi betena ha no mo a sebe na enye se ebibi na betra ha no mo anya duro anya bibia na mo eye procoda ye no mo ye enra anadwo ebra na honam no nyina ye ya na ye tiri so ye ya ana enum eye procoda anopai kata ani flu bia no ateko ani ti so se opese eye okata ani otipa ye nyina na fi so a eno aso benum eye kojak procode eno achi wonum wi a na jase de be ya enko gyagen wanum enye obi no pe eye duro scent na wo de eye kojak eye charcoal toothpaste and in toothbrush now they are choosing come on pause in aba I will be able to train the same primpri and one a kojak charcoal toothpaste and the brush and home a free now the choosing we are for ebema was here chinam no I din and watch when so enkano a bear come we are now the sensitive a mouthwash ni bi adia go and na just say wa na okono madam fika jeza brofo wa mu ntwam se na me so boa no se hwe wa mu sensitive bebre mouthwash ni bebre bi wono mu a ya ye ne te se kwadu anka ne ade saa na ma ye wei kama enti se ope aye kojak charcoal toothpaste ni bi ato ene ne brush ni bi ana se ope aye procode ni bi no o do ani ba kire mu aye kojafama ewo enkran okanshi drug lane eho ena wo mo na eno akire de se ope ba ko mienu bi no bebi e ton niam bia na san de stores no kra no akako yi bi tonton ne ade procode ne so de drug stores ahodo nyina no kwa we bi ho no mato na de nyina tumi akonkan e de ma ayarsa eye ha na eno achi ye ko quick credit and investment micro credit limited quick credit and investment micro credit limited na me na me kama asem bi se obi ahia sika na sika no emma neje no anabosia no neje no anya twetweta emfa ma aha na okwaje bosia bia na fi akwakoye president for nyum na bot o se renye yesem de bema da bi we de esi ne ohia Ghana card onya Ghana card ne pe wonsa aka bosia yi bi so ya ban adwuma ana wo ye wankasa wadwuma na pesika atre wakwa ban mu no quick credit and investment micro credit limited sebra no mo na nya sika yi bi ne onya so benya Ghana card e wawie ade nyina tumi akonkan de ama wonsa so Ghana card ni mu ano na wahwe number yi a meboyi na wafrɛ wo no mo won beje wo so na maboa wo abeka mo nsa na mo so mo no adi eye dwuma 0596 920 833 0596 920 833 and after 0302 200 390 0302 200 390 a quick credit and investment micro credit limited was lending made simple JDK Adom Enterprise enso ebuto amanti aseman mampon and ombutu and the utwa kwofo no amena na ba na kan o se kwofo no ekwo anim snake na ho sa kwofo no mu a ana megina nya nkran ka sa kwofo no mu na se kona ko gina na JDK Adom Enterprise omo na adanse wu ne manyina no nya cement iron rods and nadwa iron and galvanized pipe square pipes round pipes angle pipes na fi flat bar ni nyinada mino ka say ya park na kama I was JDK Adom Enterprise e wo mampon ekuyapem anopai wo mo AC dan nyinara de mani ache mu hodo mo wo so kwa e betumi aboa afi wo mo rods ahodo tender arrester ni nyina no wo mo obi quarter rod full rod half rod 185838 ni nyina bi wo aso hodo mo hwehwe JDK Adom Enterprise achiri kwan e wo mampon ekuyapem kura durable and affordable prices into bia na womudi edwa frempanyini was 0244 42 95 33 0244 42 95 33 and after 0244 857 874 JDK Adom Enterprise adanse fo nyina adanfo ene no Adom live band band ya aba
na say obia ebo and the ade bi ehia ma nwom bia Adom Live and Zebra omo de lanare papa passive and active speakers and omo di djuma na microphone no hybrid papa okasem hello na just say ebonwom and the nwom tutors ne auto ne tenor ne nyina no wote speaker ne mu omo bo aye outdoor engagement wedding akuda akwesida obedi afe mfiedu okobue adwuma no obeye launching unyama machines papa eno an Adom Live band modern ada na enkrobata miensa ne nyina no baabi eben wo fra wono mo ebi won kran tema ena kropon akuapem modern afre mpanyini no mo wade ayeye no wa na waye 0242 267 538 0242 267 538 Adom Live band ye bonia ede pa ye wie so dia na de mo eko Reginest ewadukrom akuapem Reginest Hotel ewadukrom akuapem enkane okre district assembly no opposite ho na Reginest Hotel one ebutu executive rooms, train rooms, the last rooms, standard rooms, economy room, afi conference room, and no chomo swimming pool a omo de je ni papa ho no mo afi restaurant a enduane ahodo nyina ewo mu ho no mo okwa ombetumi aboa papa baby ada ma ho asisi ho so edia mekanfo Reginest Hotel edema World Cup yikura bayi ombedi djuma ho no kama mo de na go na kope baby da na ho entumi ento fra Reginest mpanyifo ewo 0244 33 0244 33 73 and after 0503 33 77 88 Reginest Hotel was a home with nature. Obsuani e catch am say how your Okoman the Kronso Chipo ba ko enche World Cup no betodwa predict and win no ebe adwuma predict and win ebe adwuma na Okoman 97.1 okwaman no ya the World Cup comment ni nyina be bremo 64 matches ni nyina comment be super papa Okoman ha na mu ni akoba mu ni say ebia o sport bi o si yan comment if you want fama be for Okoman panyifo no no dey say wo so e be sport wo na ja be fa comment ni kama e dey amanti muntam kuchu Okoman e the live commentary e be World Cup we emu aja manu ato kwame anapa ye be that say ye mo hwini ntie ye meet be se no bi ntie asero nketia nsem o kan ye bi na kwame ye fa sorry so remains to be done to finally achieve the level of efficiency and effectiveness we desire as a party and ensure total victory in 2024 elections and beyond. Despite the years of hard work we have put into building this party, our collective vision to build the strongest, most fearless, most courageous, most formidable, most electable, and viable political organization in Ghana and Africa remains work in progress. That means we must put in even more work than before. And to do this, we need to have a fine blend of experience, fearless, trustworthy, and innovative thinking at the helm of the party. With courage and tact, there's no way the NDC would have been defeated in Ayawaso West Wogon by-elections. That defeat emboldened the new patriotic party to roll out a mega diabolical plan which claimed the lives of 8 of our compatriots in the 2020 elections. May their souls rest in perfect peace. And I promise that under my chairmanship, we shall win 2024. Let the NPP bring it on. And when we win, we shall ensure that justice is done. Kwame, I said that bro launching the campaign now or this semi to Kwame to say MSC Kennedy. Oh, who says that medical canon or no chere say yura a year of Zampofo. Never be one man fan and see film.
one fan na NC fam enti na ekofa NDC for o ma se ebia ayewaso west wagon aba ekoso ho no wantimi amfa na NC fam no de odi nkonim na oba odi na ambisi fam e wo nema bi ho I think say nema we about to be koso a yewura ekoso about to be koso a nema se no yehu enti mi neko yi nyina no enyem nwanwa na mum medical aka se homo yeze position no mo no ani to mo keka mo ho bom keka mo ho a ni oteso no ano no so ni beje se okopɛ ni oteso atu no a wo de nka bom na eko na yenra asiedu nkata na aka se yentwe na yenra fusa bofo so enye ne de ne hwe ba bi a susu ni body hono eba gogo wish them the best bo bi aba so I think say decency wala nche ne campaign afi na nsema kase eba be fi mu a eba be tofem nti akra meka eno no I mean I say imagine say okrene akropon ba na okrede no na mennan fo be say enan ewom atukuba edu ena Eric ena miami wofa Kofi Ansong udu edu ko friend Kofi cement no na yesi danu du ye no na papers no print na anko yi paper print ballot on de to aba no anko yi internet wo say o mo hwe no mo ye reprinting ho no mo no na Eric maintain nka ebio ye nti baby okrede na ekodu ye eno no ma say yesi bugabo bi ebem bugabo bi na okrede ni mu a edi dama bia no say ye trans na ye we a na ka ye ni edu akasa ono call for youth organizer e wo kre eye empeso aso wo no na ni obo ni buga ne sa ne ma nyina no yatumi ahu yesi yenyi ebi mu so din emfim yenyi ebi mu din emfim ne so de mente me ho ase ne akinye hye bi ne akinye je bi akokoba mu ho no okrede no kakra ya gada efi ho no no eno no se buga bo bi e ba so na papers ne so no wantimi am print na unim owura Pablo enkane Europa ya o kane ayi MC ano MPP organizer youth organizer na danfo pa na edu na minim ni aba yesi oni edu he ha ewo ama campaign mu yesi omuntu edu omunyi edu mfi ho no mu edu so se enam yewura so no so seven nsa nti se yewura ye ne sa na je sa antwa yi ama no na je se okre emu ohye pop oye yebedi akire na yahwe sene susuan de brodo abekwa pia na pa ye na se producers boy pa kwesi eje encouragement and kwesi citizen